بسم الله الرحمن الرحیم. گلی تماشاوانا من د روپلی اینترنت دا به خبر آنکای خوند خطم کشاند بگو از بیجم لباجاره که ترکیه الولايات که ترکیه القزاقه و ولایته جنایت که چه دبه میره که تکشتنی میره که تکشتنی tabi askeriye seri pır mücadelet ke ku ve habere derxe ne şahit ye ne keseye filan ye bivane kamera jî wan deratın nebûne ve cevap bikin epey dipirsin camerek dibe wallah em nizanin kiye hani kesên me bêjin filan kes ew ya tişkî wa em nikarin bêjin fakat vî insanê ku hatiye kuştinê bi kera xwe diçû çolê dihat piştî erdê wî bû çû nava erdê xwe dihat û cana jî qirşikal kerê dikirtanî êzînga ji xwe kerê dikirtanî malê yalnız filan kes cana dû diçû dihat ecêba dibe ku ew bel çolê wî kuştibe fakat em net nabêjin ku wî kuştiye ya filanê bebe ez asubay askeriye komutan dibe tamam dibe keravî kîjane dibe keravî ava ve keravî tîne dixe axurekî o diçe wî însanê hane tîne wî însanê ku texmîn dikin dibin wî kuştiye wî dibe axurê nêzî kerê çawa ku dibe nêzî kerê ker ama hücûmî wî dike kergirê daye mesela ku vekirî be belkî wî gezke ka bibine hîna bi piyê xwe lêxe çawa bike falan wî didin alî şüphe ji asubay ra çêdibe ku vîya îndî wî kuştiye tabi asubaykî vicdanlî ye merhemetli ye radibe aynî wan cilê wî însanê li xwe dike cilê xwe ji xwe dike tên derva cilê xwe ji xwe dike cilê wî însanê temamîla pantolî gomlekî wî şewqayî filanî wî de serê xwe li xwe dike diçe axurê ba kerê dike nake ker qetîyen tepkî nîşan nade asubay tê derva wan cilal yekî dinê dike wî dibe axurê tê yekî dinê dike kesînlikle ker ji kesî re tepkî nîşan nade dîsa wan cilal li merivê ku dibên qatîle li wî dikin û wî çawa diçe axurê ker hücûm wî dike ker hücûm kî wisa dike îdî axir mêrikê ji axurê derdixin îdî yeqînî ji asubay re çêdibe dibe eviya wî kuştiye asubay wî tîne dixe sorgî bibêje ava te kuştiye miheqeq dibe rastî vala me kuştiye te çima wî kuştiye ji bo çi te wî kuştiye em mesele çi wala dibe dev jê berdin min wî kuştiye û bi xwedê eldû çûm çolê û min jî min got xwe kestine ke me bala dayekî li wî alî heta çavên min dî kestine bû li wî alî kestine bû li wî alî kestine li wî alî jî kestine bû û bi xwedê dibe min ew kera xwe li wê derê bûn dibe min wî kuş û kera wî hücûmê min kir dibe wallahî dibe ew çax jî ez bi zorê ji destê kerê ez xelas bûm dibe ker dîsa vegere çû ser cenazê xwediyê xwe dibe tabi didin mahkeme ceza cerdinivîsîne 15 sala berhasil dişine yargıta falan net dibe 15 sal vê însanî dikeve hepsê niha mer dibe qey kes meriv nabîne kes meriv dibîne mer dibe qey şahat tinene şahidê xweda li her terafî hene binê ker ku cana em henekî xwe hev dikin bên ker û kerê di kerî qey binê ker bû şahid û qatilê xweyê xwe derxist wê Xwedê Teala bi wan morîstan ke bide gotinê wê wan çivî ke bide gotinê wê wan kuliyê wê der bide gotinê ku vîya wî îşî kiriye yani kesînlikle kes me em nebêjin kes tune kes me nabîne hanê tiştekî hat bîra min ez bêjim dibe şêxekî hebiye îja mirîdî wî hebûne malûm e şêx daha pir ji ciyekî hez kiriye
مريد انكي حسوديت كن يا وشما الشيخ جوي حسك فامشي قربا الشيخ كان امشي ارتشيت كن شيخ جبوت تشجوي حسك. طب الشيخ تخمين دكا مثلا اگر بكي بكرامته جزانه روكي غازي وانات كا وانا كنت بين شما الشيخ جمجي برحسناك وغازي وي مريد خوي كو برجاسك غازي ويجتك هر یک جوان کره کی دوان و توتکه کی دوان دبه هرن و توتکه بفن لجی که شرجه کن که کس زورت نه با بینه بمرابه وان چهار پنج حب شش حب ایکو دبن چما شیخش بیا پرحست که اوانا دبن توتکه سرجت کن و تینن شیخ جوان دپرسه دبه نه مشارا کو برا کس نه دبه بله دبه ترکوش دبه والا چما آخری داری گرد دبه ملو شرجه که دبه باشه جيدن دبرسات بيقولها شوم دافيد شم نركز سنة من شرجك إذا دبرسات بيا شوم يشتغل فلان داري مشرجك إذا فلان داري القادين مشرجكر في مريدة دنيته كراي بيرا توتكا ساق بيراه طبعا فان مريدة تيجي الورونشتينه فان مريدة دنيا الدليل خدا حناكي خبو يتكن دبين يوم ما تجيكي تنوي تلور سرجكرنا شيخ بو جيكي كاس تنبينا مثلا شيخ دبي خير دبي مشترك ورا سرجكه ادبی یا شیخ امرت سرسری من تگو سرجی که اما تا تشکی دیش گو تگو جی که کس نبینه اچوم کره خدا لور بو اچوم که داری خدا لور بو خدا مدید تگو برا کس نبینه که وها دبی طبعا مری جیب خواته اوج نتیجه انسان نانی شیخ دبی ودی مچماش بیا حس کر آدبیش ببونه مجی حس کر دبی اجا نها شو إيرو لبر باجارا لقزايا حتى لجنداجي قمرة هنا كز نكرة دزيب كدرته إجا قمرة خدا شو دايما هي أف يا قرآن الكريم كلام خدا أبا خدا تعالى تو قرآن الكريم دا سورة قاف دا آية حفظا دا وها أمرتك بسم الله الرحمن الرحيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد دبي أي قال إنسانا لسر ملي والتماما دحا مأمور هنا يازدكن أوانا تتشتكي كيم نايلن تشتي باشي تشتي قناجي تفكي يازدكن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد نافي يكي رقيبة نافي يكي جي عتيدة كد عقيدة إيمان داجي بشتي قرآن إيكو تخوين المسألة كد نافي ملائكة درباس تبد ملائكة كم دبن هنا أوانا يغسك إذا إيرو تتشتك نايفة شاري خدای تعالی هر جی حاضره لهر دریه اوجمه پرتر بمد زانه بمه پرتر جی بمد زانه خدای تعالی قرآن کریم دا سورت یاسین دا آیت 65 و هاد بيجي بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون دبي وي روجا محشر روجا حساب كتاب دا دبي أما دبي إنسانا قام ليخم بقرن أو إنسان خبر نده ودستي وي شهادتي بده وبيوي شهادتي بده وشعبي شهادتي بده وقهوي شهادتي بده وآزاي جاني وي خبر بدن وبيجين في قناة تكرني ياخد في خيرات تكرني يعني فكي إيرو أم بيجين كي أمش قانون رفيان مع وقاطة قرد ما سوجات ديت ما حاكمات ديت أم بيجين وسائل ما فلان كر ياخد أمش في دولة الرفيان تون دولة قادنة كدولة انتربول يجي بقرا ما نبينا مثالا فكي أمش خدا شابر أمش إسرائيل شابرفن تكش إسرائيل خلاص نابه أم التاف وشربتها مرني فخن أجر إيرو أجر سبي تكس خلاص نبيه وت كسي بحساب كتاب درباس يا جهنمي درباس ياخد جنة نابه بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
خدای تعالی قرآن کریم داد بجه کی آیت کی دندا قندر ذره کی بجی ذره او تشک اما و بر تابع چتب چکه دبی خیر کی وره کرنه تیاز کرنه گناه کی وره کرنه تیاز کرنه خیر و گناه تف وان ملائکتا یاز دکن یعنی تشتغل بوشه ناچه یعنی نها مرد شبا اصنافا مرف تشتكي شهور ذكريات تينا بره دفتر وانا ابو جان عندس دكاتن دكان دفتر دزين فلان فقط إيرو بالجسار ده اسكن تقبلت كه دبي ها فلان كان سام ديني توقع ست زبش بيت 2 كيلو گوش بيت متركز نظام جابون بيت صابون بيت انت چه بيت تف دور ده اسكري هندانا يعني جا فيها بالجسار انسان ہے جا بالجسار خداجي اجا قالي تماشوانا ام گننه والله ام پر گننه والله ام نزانن کی ام چخاجی گننه ام تنه محتاج الرحمه رب العالمين ما تشكر براها مجرب العالمين وانت من عند خير وخشيده وانت مام اماتي خدا